Wakali maika. Oh. Namun itu sudah. Kalau ada maika. Oh. Sus. Aku dah. Boleh kita mana itu bisa mati itu dikrisi pada cuma pada baru sendiri sendiri lalu basta itu kan itu itu benar itu skop kasih ori lagi itu semua bahaya sih ada cerita di sini orang ramai tak selara kulit ini orang maksa kulit ramai ini itu bahaya kita sedang deh kalau kita sedang deh không thể ngoại đang cùng thả nhưng thả qua một toàn thì thực ra không hay chỉ là cũng vui yếu mẹ cũng thể xong là con cũng quên tên cái này còn anh đạo mà đi vào chỉ thấy nó mang cũng không thể có cái gì cũng xem rồi Notice. Yemi said that everything you are here. People said that can be what I'm going to do. Them said that everything of years. I am so important. Roma Kirani Ako. Season 2, the Sabbath. When no avani was Roma Kirani, the magic. When no food for Roma Kirani, so it's coming. It's coming first day, it's coming second week to the week. Then in Japan is in Jazzy. Promote him. Hit the Banga more than a people who in a long project. Oh, you can not get up. Yamaski, Magamobi, Ufisamobi, Bogata, the way from the seminary. It goes as 1 week, 9 months. I was to go to just 90 cents. I was to go as a gift. I was to gather in a house. When my image 7 minutes in a pass. Baba Obu Queen, the born of Cotaman Diapena. The speaker said, committed and nothing. 9 months in a fan. Uzale home to Uzale, 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 uyafana ukufuku mthombe kanjani yakwazi lokuhle okwenza umphakathi wakini lapha eNasi lapho yakwazi okuhle usiza abantu lapha mina sebephelile inkunzi wafika wayivala lo wabe kahle komthetho ozuzalika akayiphumula umasizala so you couldn't be a man. Every man. Every two of the 2 5 2 who found God, who far and who touch of says in the most. If I want to manage out of the yard, I commented that yes, as a good. Very short is the course. That's how I'm going to architecture with my puma. See, I'm going to amen. I'm going to party. You come over there, John Police. He can pass up on it now. John the wrong word. We are having times, we are being top. Now, one word. We are the police. So
emsiza futhi ubekwenza ngokwakhe konke okwenzakala uNkulunkulu wathi uNkulunkulu futhi omthathile ngisho ngathola uqobi bazalwane ubemubi kangakanani uNkulunkulu bengafuni ukumhlukanisa nomphefumulo nomzimba wakhe ngakuyaphinda namhlanje ukube unqobe uNkulunkulu bengafuni ukuthi ahambe ngakuyaphinda namhlanje sathi abantu ababi abaphila long time lapha ngaphandle uNkulunkulu ebabuke before ukuthi singabheni lutho singabheni ngisho nayo unqobele laphansi ukuthi wenzeka kabi unqobe akenzanga kabi uNkulunkulu othatha isikhathi sakhe wathi siphelisa senqobe wasemtholisa nomzimba wakhe njengoba sobeka namhlanje unqobe ngizosho njalo ukuthi uNkulunkulu wada nomuntu wambumba wasemphefumulela kanjalo uyena futhi okhiphe umphefumulo wawuthatha phela unqobe sisande zaNkulunkulu inyama izokuvela phakathi emhlabathini ngisho leqiniso semphakathi ikhona asinawo amandla phezulu kwamphefumulo kaNqobe umphefumulo kaNqobe ongakaNkulunkulu umuntu isidala sikaNkulunkulu umuntu yokuyenzakala kumuntu kusuke kuNkulunkulu uNkulunkulu engaphumi akwenzeki lutho njengoba silapha kuNkulunkulu kunabantu abangafisi ukuthi simphile ngqo kodwa uNkulunkulu befuna ukuthi sibe lapha somphila uvumile namhlanje njengoNqobe ngiduduzekani ngalamazwi ukuthi uNqobe uNkulunkulu uthatha ngokwakhe singabheni umuntu singasoli lutho singasoli ishabathakathi akukho lokho uNkulunkulu kuphela othatha umphefumulo wakhe wawubuyisela kuwo ngosomuzingosisi Ngizocala nje khona okukhohlile ukuthi ngibonge ifuneral yethu uBG nami uBG noBG okay ngicela ukudlulisa ukubonga kakhulu uNkulunkulu yazizwe ukuthi sibonga kangakanani okuhlamba kwenzeke ngiyacela ukusiza ingane yami usize nabanye ngilana ukwazile ukusiza sekukubi ngiyabonga zonke uNkulunkulu njakwandisele onabo aqhubeke kakhulu nabo ngizobonga-ke njengoba sekushiwo kwathiwa enangobheke emndeni wami kwakanjani ngizobe ngisho igaba encane esikusisho masesisisho sisihlangene
asibongele asibanga bengicela la kunengane kufanele ngabe sesiphumile la bengithembisa ukuthi at least stage esipass ngicela lengane inkondlo ingayigcwalisi isho nje u-half ebese siyagoduka ngiyacela lo ngane isondele ngaphambili ukuzalwa komuntu siyakujabulela kepha ukuhamba kwakhe siyakhalela kanti enkulu usiphelana esaziphola ukufa kuwumuntu ngabe kade ngabulala ngoba kushiya namantu bangapholi lala ngoxolo isona sikhathi sesifikile noma ukuhamba kwakho ukuthi izumile ukanti kaNkulunkulu useyendleleni izinhliziyo zethu zisele zibalile ithemba lona lomhlaba lifutheleke hamba kahle ndimana sokuzisa kulibala indima yakho emhlabeni idlalile uNkulunkulu sicela isibindi sicela usifundise amandla kubuhlungu akwamukeleki ukuthi uNqobo akasekho uthishiye ingqondo iyala ukuvuma amehlo bese waguqule okokugcina akasekho kulo mhlaba kusele izithombe zakhe lala uphumule elifeni lakho ekuyindlu yakho yokugcina iba isibani esihle ebantwaneni bakho semndenini wakho hamba kahle sithandwa sethu unqaba kunjalo idlale la kumele sidedele leyo ngoma kudlale yona bese ngiyabhala sahamba pay one MC u-anti kaMnqobi mina ngudadewabo kabakwakhe so bengu-anti yena so inganabhutwethu besiyithanda kakhulu bengumuntu omuhle iwuvikelile umphakathi ziningi izinto ezimbi seyikhulunywe ngaye kodwa thina njengefemeli abakaze beze kuthina bazosibuza ukuthi ube umuntu onjani ukwenzile futhi okubi nanjengoba ubengathunywe umuntu akekho umzali ongathuma ingane yakhe ukuthi ayihambe okwenze kubi futhi akekho umzali ongathuma ingane yakhe ukuthi ayihambe okwenze kubi nanjengoba bebhema ama-drugs bebhema amaphara akekho umzali okhipha ingane yakhe ukuthi hambe ohlala phansi kobebhema ama-drugs nathi-ke ubengathunywa into ade yenza ubeyenza emakhoneni ubeyenza ebumnyameni but ekhaya ubengeke besihlonipha futhi ubebesithanda konke lokhu engikukhulumayo ngikukhulumela ukuthi izwe lazi nomhlaba wonke osumprintile wamphenta wazi ukuthi okuhle ukwenzile futhi siyamthanda ubeyingane yethu yikho sifisa ukuthi afihlwe ngedignity.
basi ngicela eza ngaphambili Sisonke ayeso phela Let's